بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدمي سالس حديث के शराहा के सिलसिला जो तेरे मेरे अगल में निमिस्कित होगा वाहदा खामजीफा व हदीस की सालिस हदीस के तरतीब होगा बयान फरबाफा गोतुन नमई अव्वन हदीस नि हदीस बसकुलो वारिदन आसानी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बहन इदारोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करवी उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व युक़ीमुस सलात व यु'तुज़ ज़कात फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह तआला। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये हदीस की बुखारी है, मुस्लिम के हदीस में हदीस बस पढ़ोगे लफ्सी माने अगो में बलादार होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पर आपने उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास तिमन कदे फाना अमरो एगिम वे निस्तकुन्ना हगुराम कुरमा हत्ता यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह एबामिहुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के एकवंतकम हेकिवे व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूला कम हेकिवे व युक़ीमुस सलात नमाज कायम को व यु'तुज़ ज़कात ज़कात दीफु मद्दांत फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिक एकम कोफ़ी कम गवान वही शहादत के दे कलिमे ईमान में नमाज कायम को ज़कात दीफी कम गवानमा फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिक असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम एबता एकम कोफ़ी कम गवानमा तिमन कदे फ़ान का फ़राक़ पड़ो एबामे होंगे लेयाई एबामे होंगे मुदल अमान का लिबिज इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम ए इस्लाम कम के हक़्क़ुगा मेनोई व हिसाबुहुम अलल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला शेबामे के हिसाब बेल्ले उमर बितांगा इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम इस्लाम कम के हक़्क़ुगा मेनोई बसुर मुराद की शहादत किया नमाज कायम को ज़कात दी एक माने कि इस्लाम दीन के इस्लाम दीन वाणु मगे तौदल का मुगावा शहादत दे कलिमा कबूल को ए ईमान बे अदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकं कमा के वडागे नबी एम्मे हकंतत ए बई मे हदीस के रिवायत तो गासरे तिमन कदे फानो एकं कमा के वडागे नबी एम्मे हकंतत के ईमान वेजो मदांते इफदेइन को फिकम गवानमा एमीहे के लेयाए मुदल अमान कन लिबिजे इस्लामी दौलत को फरात बरिकम फरात इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम इस्लाम कम का हक़्क़ुगा मेनोई इतांग इस्तिस्ना कुरबा फय बसरो मुराद की इफद मीहेगे मुदा नोत इफद मीहेगे फुराना हिफेनी इस्लामी शरियातुगा एमीहेगे फुराना हिफुमा बहुत मुदा हिफुमा खंडालुबा फा शरई उक़ूबात की गोतो फ़ोंग इबे आउ में शराह कुरान मेगा एक की बात का आउ में वाला ए में फुर्तमान ये हदीस बस फुल आउ में ना एगी बयान में के मिदनी ये हदीस की इस्लाम दीनों के मैगड असास तक हदीस से बयान करो आप हदीस बस होते हदीस बस हो ए इस्लाम दीन का असास है मीस्तकुम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कियमन करूं अदि अल्लाह एकवन तकम बिम्मती का कायम कर इलाह के शरीयत इलाह हुकुम फुल बिम्मती का तनफीज करो ए मकसद का अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूल बेकर नाय नबी बेकर फोन बे मतेरी मकसद ए हुकुम फुल तो के जरिया हुकुम फुल द वलीगा मिस्तकुन आदिल इंसाफ कायम को दे मिस्तकुन इबामे का हक़ दुनिया का उखरा हयात का लिबिदेनी ए शरीयत गाली ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शरीयत ए आदुल इंसाफ ए इंसानो
ufadda evves nizam insanun ufadda evves hukume nuwane adluwari hukumakash ei insanunnaki unibay insanunnaki mi emihunge tajriba madubay insanunnaki madama waanaga engebenno insanunnaki mazi kankan samago engebenno adi insanunnaki ruliya hitamaya jattimage mihunna onna loebba adawettirenna onna ruliya mihuri hacci insanage nafsal ade ema insana hada komme usule insana hada komme echek insanu gahuri unikamuge macca tartibuwa em Allah subhanahu wa ta'ala ge shariat e ilah hukum fulaka nisbaten nukurwene unikame ei ilahuge hikme bantakama ilmu fuluge macca bawa nevicche shariataki e ilahuge ilmu fulak unikan nisben nukurwehen e ilahuge hikme bantakama unikan nisben nukurwe fadei e ilahuge shariatuge evves hukumakare unikama nisbaten nukurwe ei Allah subhanahu wa ta'ala dak nisbet kore chekam gawa e shariat tanfiz kurum ganate shariat ko hukum tam mistakunna ivumuga qadiyaku faharegga ena gamil ijtihadakum gosko kame kufa e ibn qayyim rahimahullah mi shariatuge wahme dakka vidala fave Allah subhanahu wa ta'ala ge shariyen ei muli shariyen ei maslahatu macca bina fawa shariat fahiya maslahatun kulluha wa adlun kulluha wa hikmatun kulluha muli shariyen bina fawa maslahatu macca wa hikmatun kulluha adi muli shariyen bina fawa hikmatu macca wa adlun kulluha adi muli shariyen bina fawa adl insaf macca wa kullu masalatin kharajat anil adl ila al jul وعن الرحمة إلى ضدها وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة إبس مسألة حكمتك مقوم بيروه رحمتك مقوم بيروه حكمة بيروه بيكار وتكك جيام رحمة بيروه أنياورك مقوسيام عدل إنصاف بيروه كباب مقوسيام فليست من الشريعة أي الله كشريعة نونك وإن أدخلت فيها بالتأويل ei mihegge amilla visnumun kuri ijtihadakum Allah ge shariat mihegu ecche nisbe kuri gas enwane shariat ke shariat ge maasum ech ekamu ege macca mihegge visnu gosweda mihekan edi visne ge rangalolu weda miheko pura hukume faharegga adil insaf ekkiba weda ennes Allah ge shariaten adil insaf ekkiba enwane enen edi visne ge faharegge tafat weda embima इस्लाम दिन अल्लाह सुब्हान व तआला बावा नबी मकसद के इंसान उन्ना दुनिया का अदल इंसाफ कायम कर दे कम इंसान कम से इंसान का इल्वे दें जे हब्बो थोड़ी हमें दुनिया का अदल इंसाफ मगुम हो दे दिन अदि मरो अफोगा से इंसान है के इज्जत तेरी करामत तेरी इंसान है गुतुगा लेकिन दियों यही शरीयत का मकसद है कि मिस्तकुं के बाद जवरिकन दुनिया का सुखर हयात का ए बाद जवरिकन mihunna kannuwe visne bay mihunna embima bay mihun e baajjorikam ge tereya eba geneve hayyar ko gems bay mihun eba geneve silsila mi chenu jahage bandegems e nabiya sallallahu alaihi wasallam basula gasave Allah subhanahu wa ta'ala mi deena islam deena adi suwaruge mistakum waddave chenu jaha badegen genes ei wargina fara इस्लाम दिन आदे कोलम कोरे हंगुराम तकुगा मीहु हंगुराम का हायर वेगिन असीरो गत के बगेन गेन रेमिहु बगेन हायर को कारोग वाजा माने कि असीरो गतुगा हंगुराम ने इस्लाम दे देखो हंगुराम ने कोन मी गेनेवे गेनेस मुस्लिम मुज्तमा का उड़े कुरान अडुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्ने अडुई इस्लामी शरीयत हुकुम तेउनीमा ए शरीयत के मैप को मतेरिका गेने एंगे इस्लाम दिन मत वादेकिन एना स्वरुगे बदे ए मगु एने फेरुनी एना हितंगराने नसीबे तिमन्ना बंदेगन नमेस मितन गेनेउ ई कोम्मेगुस बेनुम वाने बंदेगन गेनेवेगे बिस एना नरकयन सदामेबा एम्बिमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला शारूब नवाफे हुरिया हुकुमे नमाज कमुगावियस अदि ज़कात कमुगावियस अदि कोम्मे हुकुमे कमुगासे कोम्मे हुकुमे गेस मागन मकसद की इंसान एगुणस अदि नेगुणस इंसान का बाज्वरिक एक फातु अलेवि फाओ या हमें वासिल वज्ज को मीह को फेन्नान
islam dinu Allah subhanahu wa ta'ala baajjarikama fahin kurabba fa maguta mitanga me hadis gas bayan kora fewani miistakunna hangurama korewuma amuru wegen wa kamak miistakun e magal lembumat ei hangurama kogen kamuga yes baruga beenun kokkamuga yes hidayatu agu ali miistakunna for koddewmaki ei muslimunge wajibe adi Allah subhanahu wa ta'ala baawala be sharir hibaganti bayaku kondu elifa zimmai e heyokkan e miistakunna for koddenu algonmenda ka huddennu e heyokkan algonmen hameken hifatta ge duniyege miistakun ei mahrum kogen tibekas ei algonmen amille chenu huriha wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin alam taka rahmatikka muga meluwi kadege fa nufonu e me rahmen algonmen ammachan ama algonmen enuwane algonmen amille chikkam hadagen e rahmen algonmen jehe duniye goriya miistakunna forgot e mitanga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan qur'an wasful umirtu an uqatila an-nas miistakunna haram kurma timan kadege fana amureygemwe mitanga me basfuluge murad ek mane ki hangurama kuram algonan me jeheni miistakun islam deena wadejjo maddan den komme mihaka algon me hangurama kuran jeheni tonota kon kamegge maccetto hangurama kuran je ni hadis warid fawa hadisa was inmari bayan kura fe khaybar hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam khaybar fata kurave hadisa ge kayfan ni regon hadis kore madama timan kale fan dida hangurama dida devani emiha budake Allah lobe wadi gannawa Allah ila rasul emiha budake lobe wadi gannawa adi emiha ku Allah rasul adake lobe wa mehak en asam bekanu erega reekurabi warak ummeeduga umurufan vidanu timan duwahus verikama ka ummeed nukar merega non madama kakatwa dide ekay fan devwan emme masam bekonna nidives nade ekay fan appulum edevwa sharaf ebekalaki Allah ila rasula lobe wadi gannawa adi emihaku Allah rasul adake lobe wa mehakka elan wegenda matiwari sharaf ekay fan appulum edida devwa duwas nabiy sallallahu alaihi wasallam patissamad ko ni wadagen hadis kore ali gufan ko bay ali gufan genwa fa ali gufan edida devwa hadis kore mistakonna e khaybar ko gorame nikmada gatko mistakonna goram kor ekade fan suwal kore kon kamek maccetto goram kor de ke fan hadis kore bibasbo goram korane mistakun Allah subhanahu wa ta'ala ekkawat kan qabul ko tiba nabiyange risalat ekewejma mi mafhum hadis ko එහෙම එයි අස්තු මොරාද එක මිතාගේ ඉල්මරි වාහදක්කව ෆේ නුක්තයි මේ හංගුරාම් කර මෙජෙහෙනි දීනුග ඉස්ලාම් දීනගේ එමිහු වනුන්තෝ එයිතෝ සෞබකි නෝනියම් එමිහුන් දීනා දෙකොලක් හංගුරාම් කරුන්තෝ මේ සෞබකි කින්දෙන්තෝ හංගුරාම අස්තු මොරාද එයි الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فاوي ඒ සෞබකි එයි එමිහුන් කාෆරුන් කමුගා උමේ මෙජෙග මානේ කි ඉස්ලාම් එක්කමුගා ඉස්ලාම් වෙජ්ජවම දාන්තෙන් එමිහෙක හංගුරාම කුරේන ආම් මුසලක කොම්මිය කිස් නෝනියම් ඉතින් ඉඛතියාර ආම් කොම්මෙද ඉස්ලාම් වො නෝනියම් ඉස්ලාමි දවලත ජිසිය දෙක්කො නෝනියම් හංගුරාම කර ඉතින් ඉඛතියාර මෙද ගින ඉල්මර මිදාරෝනි මීගේ හංගුරාමයාගේ සෞබකි ඉස්ලාම් දීම් ෆෙතුරුම මනාපො හොරස්සල් ඉස්ලාමි දාවතේ අලගොන්න කොණුවලේ පාසිම්මයි ඒ දාවතු ෆෙතුරුම මිස්තකු තෙරෙම් බයකු හොරස්සලා කවන ඉස්ලාම් දීන දෙකොළ දීම් ෆෙතුරුම දීනුක දාවත දෙකොළ හංගුරාම කුරාකම ගවනම ඒ හංගුරාම කුරා බයක මුස්ලිමුන් ජේ හංගුරාම කුරා එයි මුස්ලිමුන්ගේ මේ මතිවේ රිසාලතු ෆෝරුකොත් දිනුම හොරස්සලාත් එයි සෞබත් එයි ගින ඉන්වරෙන් පොර වඩා නාගතක එයි අගමඩ බෙගේ මිතින් ඉඛතියාර කාෆර්න දෙයිපාවක එග්මානේ කි එක්ගොතේ කි එමිහුගේ දීනුගේ එමිහුන් තිබෙ ජිසිය දීනු අනෙක් ගොතේ කි එමිහුන් කරාම් කරු අනෙක් ගොතේ කි එමිහුන් ඉස්ලාම් එම්බෙ ජෙක්මානේ කි ඉස්ලාම් දීන නෝන්න බයකොස් තිබෙදාන ජිසිය දීන් එකම තිබේනි නෝනියම් ජේ මුස්ලිමුන්න කුරිමත්ලාජේ එම් විම ඒ කුරිමත්ලුන් ඒ ආවුන් මෙන් ඉස්ලාමේ දාවත ෆෙතුරුම Kuranje masekkata murassalun kamugawanama es awbo ei aguram kuranje sawbaki kiti Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahid Qur'an waqatiluhum hatta la takuna fitna
ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين إبامنا غرام قراشي حتى لا تكون فتنة بمغا فتنة نوت مغبانك إسلام دين فيها إهن دينك إهن ملتك بار إسلام دين أدي قول ويجنوان شيروكو के बारे में वैगनवान बीमुग अल्लाह के बीमुग हिंगन जेहनी ए बीमुग के वेरीफरातु के शरीय मीहो के मीहे के दीनो को मतीगा इस्लामी दौलत जिज़िया दीगे नो इस्लामी दौलत के हिमायत दरो के दीनो को हुकुम तेलग मच्च तंफीज वे ए दीनो के दौलत के बारो दशु का ए नहुरुंगे फर्दी का वह नमिस दौलत के हशीतु बीमुग अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शरीय फेवा कुफर के दौलत बिना कोगे दौलत तक बार लिबे गोतक एहिं मुस्लिमुन नक ए फुर्सत लिबि होरे ए काबिल कर लिबि होरे ए फुर्सत दिरम की ए इस्लामुन न ओय गोते नोने एहम बिमा मकसद कबान जेहनी मुली हुरिहा बिनत का हुरिहा ताक इस्लामी रिसालत फोर को दिनु ए अगोन में मकसद कबान ए फोर को दिनु वन गोतक ए वसीरत फोर को दिन जे ए फोर को दिन में हुरसला को वेज्जा में हुरसला फरातक ए दौलत कम गाविस अदि जमात कम गाविस ए फरातक मुस्लिम जेहने हुरमतिलाम एमीहुंगे आराय बाराय काबिल को हुरि मेंबरको ए वगुता हालत तन्निया पर अगुतको मच्चुगे ए हंगुराम कुरिन को गाविस को कुरने रे इस्लामी दावत हुट्टा पतिमकी ए मिसाले को उद्दवान कमनो आवमन रुहिगे එම ජුමූර් ෆිගුර් මන ගින ඉල්මර බිදාලවනේ එමිහුන් හගුරාම කුරුම්ගේ ඉල්ලත කිනවද සවකි එයි එමිහුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීන හොරස් එළු එදීම් ෆාලුම මනා කුරුම් එදීන දෙකොළ හගුරාම කුරුම් එපද හාලතෙක එමිහුන් හගුරාම කුරේ ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් විදාලවනේ إذا كان أصل القتال مشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله هنغرام كورم اي شارو وگم وا كمكم غاوي هندوغا اي الله موغا جهاد كورم ومقصوده اي مقصودك هو ان يكون الدين كله لله اي الله سبحانه وتعالى دين اكو خالص فات مگمانه کی الله موغا بيموغا اهن دينك کے بار انسانو کے مچ اوے اگوتر روہنگن الگون تibbenone افرادun tibedana ennames دين فاعل ونن جهني ملتك شريعتك الله بشريعة دين فاعل ونن جهن وأن تكون كلمة الله هي العليا الله بكلمة فل ما تريو كربون أي مقصدك أي غير مسلم تبص أميه كمتش تنفيذ كربه شريعتك أميه بونبا كيمون كمفاوا شريعتك الله بشريعة كم غوانا ما أميه رونس نورونس إسلامي دولتك كده بوله غير مسلم متى بس مهنجني هم الله بشريعة وحكم إم بجا أميهم كمتى يوتي الله كلمة فل ماتيريا فأميهم كتبي إسلامي وريكما كداروكا إسلامي حكم تنفيذ كوريغوت أميهم كمتى أميهم كأميل شريعة أميهم كأميل بارك إيغوت كانو مسلمون كشريعة كداروكا الله كدين نصر لبه غوتوكا أميهم ولم بيد أميهم كمتى دين نصر فاغوت بدالوان وأن تكون كلمة الله هي العليا فمن منع එකම මනාවෙන් ෆෙමේ මානක අල්ලාහ් කලිමා ෆුල් මාතේරි කරු මනාවෙගෙන අල්ලාහ්ගේ ශරීයත් හිඟුම මනාකො ඒ ඉලාහුගේ දීන හොරස්සලා එදීන් ෆිතුරුම මනාකො හොරස්සලා කම ගවානම හාදා කෝතිලා එමීහෙක හංගුරාම් කරවේනේ හංගුරාම් කරන් ජෙජෙක් මානක හංගුරාම නොකො නූනි එන මෑතිරින වාකොම් වෙජ්ජා මෙන හංගුරාම් කරේ හංගුරාම නොකො එන මෑතිරින වාකොම් වෙජ්ජා මේ තබාත්මස් එනස් එන හංගුරාම් කරන්නේ නැහැ පාදාගෙන කුරුමත්ලාජේ فإن منع هذا وقتل باتفاق المسلمين مسلمون اتفاق ومسلك إسلامي دعوة إسلام دين فتر ما دكولا دين هذا كعورام كورن هورسلا ده هورها كدكولا مسلم عورام كورن جيك وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة دم بيان كربتي برحمه الله مي عورام نكورا بين كم قوانا نونيام دين هورسلا مقابل كلم فاندك බයික්කම ගවානම මිසාලක කෙන්නිෂායි අංහෙරුන් සිබියාන් කොටකුදින් රාහිබුන්නා ෆල්ලිතෝගාමි අලකම මුස්සෙල මිතිබේ ෆාදිරින්නා එන් දීන්තෝ ෂේඛුන් එක්මානික මුස්කුලින් උමර ගස්වාමි හුන් මේ කනුමි හුන්නා දෙංගාස උමර දෝස්සේ හිරුනුලේ හිසාබ ගස්වාතින සිබාවතු මිස්ම ගමනකේ දීනා දෙකොළ හංගුරාම කුරුම කාබල් කන්දිෆානේ කොටකොදින් අංහෙනුන් මුස්කුලින් මිමිස්මින්නක හංගුරාම කුරා බයිනු හංගුරාම කුරා බයිනු
فلا يقتل عند جمهور العلماء اميهم جنا علم رنگاتو قتل نكره متكرم مدن رايكم مچ قتل نكره الا ان يقاتل بقولي او بفعلي اي اميهم ಗೆ ಬಾಹು ಇವತ್ತ اميهم ಗೆ ಅಮಲು اميهم ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾಕಮ ಗನುವಾನವೆ ಎಗ್ಮಾನೆ ಕಿ ಮೀಹು ಕದಿ ಲೋಫಂ ಮೀಕಮ ಗಾವೆಸ್ ಏನಗೆ ಬಾಹುಂ ಬಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಾದೆ ಕೊಳ ಮೀಹು ನರಮ ಹಿಬ್ಬರು ದೀಫಾ adi anhenekka mugavis ena khudnikme hangurama kuffa e manake mevi mi istisna kurona mihun etere mes islam dina de kol hangurama ena ge halatu gena nikumejjiya anhenakku es nikumejjiya adi fadiriye kos nikumejjiya ena ge bahum be samalum be deen feturuma deeni dawata hurassala ko be efada halatekka ei muslimun ge miheka kolmetlaje وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء باي بيكنو مي أنغنم فيها هم فراتن همكن كفر وسوبن قتل كره كم بدال فاوي نموس مي رغل غتك ابن تيمية رحمه الله وصف لكونه مال للمسلمين يمنك مسلمون اللي به غنيمه غت مدله غت والأول هو الصواب بدال والأول هو الصواب بالدراج وبالترين فرت مرايه رغل رايه كي معنى كيمون غرام كرهني එමිහු මුස්ලිමුන් අධිකොළ හංගුරාම කුරාකම ගවානම එපද බේක හංගුරාම කුරේ හංගුරාම නුකුරාම එක්කම ගවානම එපද බේක හංගුරාම නුකුරේ එමිහු ඉස්ලාමී දවත පුරස් නාලාකම වෙජ්ජම් එමිහු මුස්ලිමුන් දරුග ඉස්ලාමී වෙරිකම දර්ශක එමිහු රුහින් ඔලේකම වෙජ්ජ එපද ආලත එපද බේක හංගුරාම නුකුරේ ඒ كيت القرآن الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين මේ ආයක ඉබ්නු තයිමියා රහිමහුල්ලාහ් ෆාල් ඒ කුර්ආන ඒ ඉබෙෆලාගේ රාය දලීල ගෙන්නවනි වකාතිලු ෆී සබීලිල්ලාහි තිබාමෙන් අල්ලාහ් මවහන් ගොරාම කුරාෂේ الذين يقاتلونكم තිබාමෙන් අදකොල් හන් ගොරාම කුරාමීහුන්න අල්ලාහ් මව තිබාමෙන් හන් ගොරාම කුරාෂේ තිබාමෙන් අදකොල් හන් ගොරාම කුරාමීහුන්න ولا تعتدوا තිබාමෙන් හද්දු ෆානලා නදාස් හන් ගොරාම إن الله لا يحب المعتدين الله سبحانه وتعالى مكشر حد فهنالا دام هندك لوبي ودي نوغنوي هم بيفلا كنتي ورحمه دليل نغوني حدكي الله سبحانه وتعالى غدير ايم ورسلون ادين فطر ورسلون اي سوت اي سو افدك نكرا بايكا هغرام كرون اي قرانو غنگه گتو وچ مسلم بوگه مانكم قال يحيى بن في شان ودالوني تمنى اي مي قومي رشيد کے والی گورنر ہیں ودالونی كتبت الى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تمن ليوني عمر بن العزيز سيتي اساله عن قوله الله سبحانه وتعالى من بسفلو کے مرادا بیت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين مي بسفلو کے تفسیر بیت تمن ليوني میں کوباتو ایک مراد තිබෑමෙන් අදකොළ හංගුරාම කුරා මීහුන්නා තිබෑමෙන් අල්ලාහ් මවග හංගුරාම කුරාෂ් අදි අල්ලාහ් ගේ ඉම් පානලා අනුදාස් එකලා හද්දු පානා මෙහුන් දෙක ලොබොඩි නොගන්න قال විදාල فكتب إليه ඒක රද්දුක තිමන්නේ ලියුනේ إن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصف الحرب منه විතාග ඒ විශ්ලේෂණ කරේ මෙහුන්නකි ඒ අංහෙනුන්නා කොඩකුදින්නා මුස්ලිමුන් අදකොළ හංගුරාම එලා නුකුරා මෙහුන් ekmane ke ifada mihunna de kola goram kurun ei Allah subhanahu wa taala bayan kurafa i'tida ge terega im fahanala di uttere himene em nukta hai ki khulasa hai ki ibn taymiyyah rahimahullah dalwani me ghair muslimun de kola goram kurumuge illata ki sababaki emihu muslimun ge deena deem feturuma de kola emihu goram kurume embejjam e dawata horasala ko vejjam deen feturuma एक मे गौमतो अहुलवरे नग इस्लाम दिन फोर को दिन मंग होरसला को वेजियम ए होरस आर्गुमेंट जे नत्ताले एब्बिस मीहे का लिम्फा वा हग्गेन्नु एब्बिस कौमे के वेरिय का लिम्फा वा हग्गेन्नु ए कौमुगे रयितुंगे वेररस कलांगे एमिहुन्न बावालेब्बि दीन होरसलो ए आर्गुमेंट में जिम्मांगे फोर को दिन आर्गुमेंट मुस्लिम के जिम्मांगे फोर को दिन मत එනෝනේ අලගොන්න ෆාෆ් වෙරිවාන ඒ නරක මිහු සලාම වෙවාන මගු අලගොන්න මගත ඔබ්වා ඒ මගු මිස්තකුන්න ෆෝරකො නිදිරුමකි අස්තුග අලගොන්න මෙන් ඕගා තෙරු මෙන්නු බය මෙහොන්න මෙහර අම්මක මිසමාන වෙච්චම්
මේ ගින මීහුගේ විශ්තම හොන්නනේ කොම්ම මේක සෙමියක දීනෝක එමිය ගෝලෙන් පිළි මුස්ලිම් සෙමිය දීනෝ ගෝලේනේ ගෛර් මුස්ලිම් සෙමිය දීනෝ ගෝලේනේ මෙබ්බේ කණපේ මුස්ලිම් ගෛර් මුස්ලිම්න නසෙහෙද්දි දීන වෙද්දුම බාරු අල අදි දෞලතුගේ බාරුගේ බේනුකෝගෙන් ඉස්ලාමී වෙරිකම් ඉස්ලාමී උසූලුත එහෙන් හොරියා රත්තක කවමතක මච්ච තම්ෆීස් කො ඉස්ලාමී හුක්ම මුලි දුනියේ බාරුගේ නෝන් එයි මිසමානුගේ විශ්තම ගුලේ විශ්තම නෝනේ අලගොන් මේ මුස්ලිමුන් නස්සුත තෆ්සීර් පුරංජෙහෙනි ශරීයතුගේ මක්සද් තක අයගොත් අලගොන් මෙන් ශරීයත් ಗೆ ನಸ್ಸುತ ಕುರ್ಆನುಗ ಆಯತ್ತ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರಂಜೇನಿ ಎ ದೀನುಗ ದುಶ್ಮನ್ನ ದೀನುಗ ಅದಾವತ್ ತೆರಿಂ ಬೇನುಗ ಆಗುತ್ತ ಕಣ್ಣು ಎಗೊತ್ತ ತಫ್ಸೀರ್ ಕೊ ತರ್ಜಮಾ ಕೊಗ್ಗೆನ್ನೆ ಏಗ ಅಷ್ಟು ಹಗೀಗಿ ಮುರಾದೆನ್ ನನ್ನ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೀವೆಗಂತ ಹಂಗುರಾಮ ಕೊರಬಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಡ ಇಮಾಮ್ ಬಯಕಾಬೆ ಕಲೆ ಫಾಡ ಸಮ ಹುಣ್ಣವೆರನು ಎಕಮೆ ದಾವತ್ ಎಕಲೆ ಫಾಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಯಾ ಅಯ್ಯುಹ ರಸೂಲ್ ಬಲ್ಲಿಗ್ ಮಾ ಉನ್ಸಿಲ ಇಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ ಕಲೆಗೆ ಫಾಡ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಾವಲೆ ರಿಸಾಲತ್ ನಿಸ್ತಕುಂಡ ಫೋರ ಕೊದ್ದೇಶ ಎ ಎಕಲೆ ಫಾಡ ಜಿಮ್ಮೈ ಮೇದು ಒತಿ ಅಳಗೊಂಡ ಸವಾಲಕಿ ರಿಸಾಲತ್ ಎಮ್ಮನ ಫೋರ ಕೊದ್ದೈ ಫಾತೋ ನೋ ರಿಸಾಲತ್ ಎಮ್ಮನ ಫೋರ ಕೊಶ ನೋದೆವೆ दुनिया के इतने मिलियन में बत्ती भी इस्लाम दीन एकन्ने के में बस कुरान एकन्ने के में बस इतने मिलियन में बत्ती आगुमंड बेंगे एमी होना रिसालत फोर को दिन में आगुमंड में जिम्मा है कदे एमी होना वे रहमत तक है मैं रहमत गई आगुमंड में अस्त फोर को दे जे एमी मा मिजमानो के विष्णु का बाइल में हम कबूल करा कुम बाइल को से बेग दीनों के एमी हम कबूल का उसूल तक क्या बोले भी एबे कने पे दीन दावत दी में कबूल करे उसूल ए रंगल विष्णु में आलगोन में इस्लाम उन जहन इस्लामी दावत में फोर को दे आलगोन गबो कराओ तो ए एमियों के सलाम है एमियों का रखा तेरे एमियों नरका सलाम माने दावत फोर को के दीन तक में तो का भाई में कबूल करा दीन की मियों अमिल हदा को नेच्चे के एहन कबूल करा को बेजिया इदे आलगोन में नका नेंगे बस गुड़ में ये आलगोन में कबूल कराओ तो का इस्लाम दीन कबूल न करामी है वमन यबतगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन इस्लाम दीन को तो का इस्लाम दीन नो है दीन खियार को फिया दीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला में कर कबूल न करो माने कि न मरम फोय न रके दियो ए नरका का दायम गे न देमियोतु ए वेंदेनि वकोबा गे न मुशेले गो एना खुद अमिल नफ्स बिस पुनान दो कीबें है मिदावत मिस्तकुन यार तिमन्ना में नाना में दिन दावत नान में फारे वजुवर विधान एन्नु में देखा आलगोन में के जिम्मा है के दावत फॉर होते आलगोन में कबूल करा तो का हक की ए हकीकत की ए दीन एम में बदेगे ए दीनु के रिसालत का अली का एम में उलगे मुल्ले दुनिया का आदल इंसाफ कायम करे मैं तो अमन फेन में दा मंजर मैं तो दुनिया की हालत नजर हिंगाला फिर दुनिया के हाल का दुलम गुना कहला आहर में तजुर्बा कुफी में पुरिया निजाम तक आहर में दन्ना कैपिटलिज्म तजुर्बा कुफी में आहर में गाँव का अमन नमाक कायम करे आदुल इंसाफ कायम न करे उन्हें मैं इश्तराकिया में किया सोशलिज्म कायम कुफी में दुनिया एक मोटे बिनता होगा ए बिनता होगा आहर में दुनिया तरक्की तौज़ीब हमजो में नुगने होने डेमोक्रेसी आहर में कायम कुफी में एक जरिया को आहर में हमजो होगा हम एवस्तर ने फेडना कर नमूना दौलत बिहार में होती एम में गदे डेमोक्रेसी को आदर कर दी ए के वाह का गोश को देखूं ए कुरान के वाह का गोश को देखूं पर मान उबा को भाई में गबो करे कुरान हुकुम तक भी हजू जा रहे हैं मसले एक डेमोक्रेसी को न कम का जो भी है भी हमें गोहे के बने हमें सामने एनुवे गोहे पुराने मिस ए मी विष्णे मीहा गोही ए तेरा गड़वाने हम यही वनी बावाले बिच हम इंसान वदा निजाम एम सोशलिस्ट निजाम गने तंफीज को कमकुनु दिया उमने में कमनु दा कैपिटलिज्म में ऐसी कमकुनु दिया डेमोक्रेसी ऐसी कमकुनु दी को दुनिया में आदुलिन सा एम दुनिया के हाल में दे बुना खला आहर मन के मिकम नोबे अळुगे वेरस अलमंगे वेरस कला को अलमन्न मिकम पुरा का ने कोने इब इलाह अलमे उलेनुगे बावार दे भाषा एम्बुना अलगोन में मोती फोइन अल्लाह बाला मे उलेगेनु कित सते का दुनिया के इंसानों में कुरान हुकुम को में शरीयत हुकुम को के कौमतों का मुस्लिम ना गैर मुस्लिम आदिल इंसाफ कायम को देने आपको तम हो जाते कित सते का में दुनिया में तारे को बता
e hamajumuga muslim ulafaawa kun islami dawlattoge hamajum qaime fek meduwas duniyage gawutaka beris farudi gotum balafi am bodot jarima taka kuttak emme madu amam gawuttaki algonmage islami qawmata hadis fahish kantaka munkarata nisbatun em madu qawmuttaki algonmage qawmata hadis hageetu ei emihun hituga allah onna beruwetika taqwa verika dimverika embima hagigatuga medu duniyage haaluga dulum mibunani me duniyage huriha kamen islam kurmattaka beenum beenumani ilahi shariatakas ema khulonga ves me ehen deento mehum ves bonapay por nabiya sallallahu alaihi wasallam medu egalege faana duniyage honnevi nama me duniye dimaagumne bodete masjid ekale faana hallu kodebba eke faana appuluge be hallu kodde ham ekale faana appuluga oi qur'ana sunne me algon matuge boy me algon menge zimmaen e for koddinum eyam hurassala miyoke hurassalari desobatta eggoteki enega nobake hagigatuges anegoteki enega jahilukange algon menge darin gaatu algon men baikkankam poni mas ule nupurame ekam algon men benge ene kanka nege tiken algon bona bas naha ngelene bas naha ena ulege eno hanawkam ban bas naha ena ulen feri algon men gadakam damaha shena gennani algon puna me enege mihukka mena dukolla bad minukam dukolla kobata algon bappe geheshetu zimma ena salama kurun jehnoto algon ge zimma salama kur ena adabudi gebes hem ena nuisneti ena ole ulumakan algon men kena durelu kurwe ena gennen je algon ena vistuni ma algon men nuisneni ka ena ge halaka dimalan ena dere nuisneti ek bappa visne miha kadabaru nama sena heu maga amoren je hem algon men benge islam dina depola wahaga dakka me eggoteki enege negene enege jahilukan algon benge negene kemme algon menge zimma engene genomu algon bune genwan dukollash helobati zitriamu mi islami tasawwuraki waram bahim tasawwure algon huriha zuwanu muslim akhunna umto qabul kurenje muli bin adlu warikam furi muli bimuga barakayam allah subhanahu wa taala fetrigos bin hegotuga arastirgen daani bimuga ahulwarin bimuga vernas kalange baawale me shariata bola bage e bola ba nonne sharia bisnadi unganna dirumaki muslim ge zimmaye gen hurassala kawajam den algon menje ama darinnan adabude mihunna adabudigen bes gen gos for kodden em mihunna mi tasawwuraki islam vistumaki eka mikam gabur nu koranya di islam deenaki hakku deenkam e deena nuwanna miha narake daanekam eti gabur nu koranya den hama waani huriya ches purani mihum ambillen attam hada poriche hembe efada miha vishna tafato ekam algon men vistumaki enno algon vistumaki islam ve hama ekani salama duniyage bes okhre hayatuges narake miha wanna joni ma denek miha ka alun amora dimanne me uloni goskonde fahu nagulu kolla kannane ekya venenu en aade ven aadaga masre no masle embima algon men mi vistum gaage tuga mase korenje hadis ke baki ba irad karbi algon men mi mawduga priyam quran de algon fa college nukta ge ilmoring bayan quran no khuda rahimahullah bayan quran fe wa amru al jihad maqulun ila al imam wa ijtihadi wa ilzamu ar ra'iyata ta'atuhu fima yarahu min dhalik am usulukum bala fiyam admi hangura ma gawa dakkar jihad wa dakkar khuda rahimahullah vedalwani wa amru al jihad maqulun ila al imam wa ijtihadi jihad ऐलान करवा jihad कंकन हवालो करे फावनी वेरिमी है वइल्ज़म الرعية طاعته فيما يراه من ذلك रयितुन लाजिम वे वेरिमी हागे इज्तिहाद तबाव इता गस्त गोड विवाह देकेडी ए हंगुराम कुरन बय हालत होगा हंगुराम ऐलान कुरन जे हालत तो नोतन तो सुलह का हालत तो नोतन तो हंगुराम कुरमुगा तो फायदा होती हेंगुतिक तो फायदा मसलात की असलुगा මේ හික්මෙත්තර නිම්මක නිම්මන්ජේ විශ්ති මිෆද නිම්මුන්තකි අෆරාදුන්ගේ නිම්මුකව වෙජියම් ඒකසම අන්න මස්ලාත වර ඒකසම අන්න ෆාදා වර ඒකසම අන්න ෆසාද මොඩවෙගෙන් දාන ඒ ජිහාදකි හැම කෙනි ෆුරානතකෙන් තිබෙන ඒ මක්සදෙන් එබොයි අල්ලාහ්ගේ දීන් ෆෙතරම දීන නසුල්ලි එම හැම කෙනි හංගුරාමෙන් ඇලාන කරුම් හැම කෙනි ලේතකි මොහරගෙන් දියු මුස්ලිමුගේ තරෙම් ගෛර මුස්ලිමුගේ තරෙස් ඒ ඒගේ ذاتක මක්සදෙන් නෝ එම ජෙග්මානේ කි
hangurame koran je halat ekka nuwata nukam mistakun e nikunnan je halat ekka nuwata nukam ekkan kandelunga asdoga me zimmadar wanjene faratte ki zimmanjene faratte ki mistakun macha iskore ka faratte verin adi ilmuga ahuluwarin ege dashum rayitu masay koran je ehennuni afraduga nimma gossikamu gaanege sawun algonmen terega e nikunna natija boswegen dana ei muslimunge halat tandeto hangurame ekka eki qawmut eki halatto ehma me nukta qawm fahamul benwi me hama ekani hangurama kurun ei usulaka balage embiskala belumek kehumen neti afradum mikanka nikumejjikamu go anameke sobugo warapude gellunde ferigen dana emihukuge hituga onna deena gonna lobi jakkenne ehennames e lobi faharega e lobin ena ekura kanta faharega rangalonu weda hituga onna deena gonna lobba giretterikam e giretterikam sobun ena hingum faharega kura amalu faharega deena faadanu weda e malgon men deena lobies wanjen deena mad giretterik onnam masjid deem faturum bas lobi kurun jene ko e fetur mattaka algon men hinga harakate kura kame wanjeni ege astu hagigi rangalu natija anna kamekkam gawanje ehennuniyam ege sawum dawata deenuge dawata horas eluma deenuge harakatam huttuma deenuge dushmanna adawanten libe furusatekkam gawegen hinga daane efada afradun pura baikar kantattos e dawonna me vennani manzar venko pai me pura baikantattos pai gomto ga deenuge ebbe sarakate deenuge dawate darsen nase ebbe sarakate mana kore bayaku ama emiyunge deen deke wa lobin kuri kantattege saw ekankan ekomega tippe deeni ilmorinna hikmetter befona mashwara kuregen emiyunge vishtumudar kuri deno e halatto kanta kuran jene gota e halatu ga dawat kuri kedan jene gota e halatu ga ekomega harakatteri wan jene gota echki e ilmu ga holwarinna vishnuma buddhi ga holwarin ekankan ege afradu ekankan nikume emiyo ge itoriya gota kan koromata wiya ege natija kavegen dani emiyo ko khudu eim beenum bi murad fiwa ya khilaf kantattege hasil yogen diu enega sawun deena nasillemu badalu deena libi huri nasre hottum ga sawkas ekavegen gada irat kurbe baki ga abun furim quran henre khana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh